S krajem proljeća i početkom ljeta školska zvona odzvone ljetni raspust. Djeca odu na zaslužni odmor, a neka druga zvona, zvana čaktari na stadima, kojih je na našim prostorima sve manje, krenu na vjekovne ispaše na katune koji su bili izvor života na hercegovačkim prostorima. Po podjelama koje zadiru u turska vremena, sva plemena su imala na površima hercegovačkim i crnogorskim katune, koji su se negdje i preplitali, pa su u granicama koje se ovdje često mijenjale, ostajali i u drugoj državi. U lijepom Gatačkom polju naša ekipa je srela na putu skoro zaboravljenu sliku brojnog blaga, kako je ovdje čest naziv za veliko i bogato stado, koje je krenulo na katune pod Lebršnik planinu, na ispašu i plandovanje do prvih jesenjih studeni. Gdje si krenuo, recimo? Na Lebršnik. Gonite stoku? Gonim stoku, gonim krave, ovce, konje i tako. Kako se zovete vi? Sa mlađi Slavko. Koliko ostaje Slavko gore? 4 mjeseca. Je li strašivo, čuvaš ih? Pa ne, sami se gore, nije baš strašivo. Kakva je trava? Dobra je trava. Ima li vode? Ima žive vode, ima lokala i tako. Koje je to mjesto u Lebršniku, kako se zove? To je Ivanče polje se zove. A reci mi nećeš biti sam, bit će još familije. Ba bit će mi žena, bit će mi 2 maletke, sin će mi se vratiti tako i on će izlaziti tako. Goniš još nečije osim Ničije, samo svoje. Samo moje. Sretan put. Hvala brate, i tebi tako. Ovdje je po tradiciji na poslu angažovana cijela porodica koja, sudeći po broju grla koja paze, ima zaista puno posla. Gonim krave i ovce. Polazimo iz Bileće, krenuli smo za Lebršnik. Tu ostajemo 4 mjeseca. Iz kog mjesta iz Bileće? Iz selišta. Selišta. I ostajemo u Lebršniku 4 mjeseca. I onda ekipe povlačimo u selišta, vraćamo ih nazad. Stari, ovce, krave, šta gonite? Koliko? Ima ovaca jedno oko 800, krava ima 50 komada. Ko gore radi oko toga svega? Pa radimo ćaća i majka i još imam 3 sestre. Jeste li svi gore? Jesmo. Kupili se sir i kajmak? Pa kupi toga pomalo, ima. A možemo misliti kakav je kvalitet kad je... Pravi, planinski kajmak ekstra. A šta ako dođu u gosti ovako, hoće li biti kakva pršuta. Čas? Šta bi pripremili za čas ovako gore? Pa majka mi napravila cicvaru, pršuta, kajmaka, sira, svašta je bilo. Aha, kako hljeb pečete gore? Pa hljeb iz posača majka ima gore, peče. Posačom, stalno. Ima šporet, ali posačom većinom peče. Recimo, ćeš ti stalno biti? Pa neću, bit ću ja sad jedno 15 dana i vraćam se ja kući tu u selišta. A ko ostaje stalno? Ostaće majka i Tajo i 2 sestre mlađe. Stalno? Stalno ne ostanu gore. Dok ne pođe mi ova jedna u školu sestra. A ima li struja tamo? Nema struje. I kako je osvjetljenje, kako uveče? Pa ima on uđenak u komšiju nekog u vrbi, dolje odemo kod njega, sjedimo i opet se vratimo onda s konjima gore u planinu i... Sve s konjima? Sve s konjima. Ima konja 30. Konji su mi gore u planinu u Lebršniku, neki sam i dan išćero, nema 2 dana. Često ni složna i brojna porodica nije kapac provesti ovako veliki karavan do katuna, pa po pravilu kao ispomoć priskoče komšije i prijatelji. Ja sam Drago Novaković, prijatelj od Slavka Samardžića i od njegove kuće. Zvani Pako. Jeste. Pa sam došao da im pomognem da išćeraju na planinu, jer ovo je veliki teret, velika odgovornost, saobraćaj i tako. Onda treba dosta ljudi da išćera to živo na planinu. Jutro smo iskupili se u kuću oko 3 sata po ponoći, a 3 sata jutros. Dok smo sve to sredili, polako onda krenuli. Imamo nešto i konja ovih što da jašu ovi momci tako brzo da se saobraćaj propušta i tako. A reci mi, ako zaslabi stoka i bude problema, kako veza sa veterinarom, znaš kako to ide? Pa sad, evo, Bogu hvala, svaki ima telefon, svaki čobani i svaki veterinar imaju telefone, a ima ovdje Kosta Milićević u Gacku i ne znam još neko da ima od ovijek, ima i u Bileću veterinara, tako da iziđu, bar su ti ljudi, ti su ljudi bar na ruci ovim ljudima, ovim planištacima i tako pomognu im, izliječe stoku i tako. Na katune vrlo često odlaze i mala djeca, jer to je pravi način da se
upoznaju sa načinom života na planini i da od malena znaju koji su sve to poslovi koji su potrebni da se obave da bi mogli imati mlijeko, sir, kajmak, vunu, meso i ostalo. Sine, kako ti je ime? Ivana Smrdžić, Samrđić Ivana, koji si raz završila? 6. A jašeš konja tako uspješno kao odraz? Jašem, Koliko ostaješ na planini? 4 mjeseca. Ja ostanem gore dok ne pođem u školu i onda kad pođem vratim se kući. A znaš i raditi sve poslove koje treba raditi? Pa pomognem Šta majke. znaš sve? Recimo. Pa ovako nekad bratu pomognem stoku i tako i ovako majki nešto. U kući pomognem joj i Znaš li da muzeš? znam. Šta muzeš? Kravi ili ovce? Krave, Krave muzeš. jeste. A ovce? Ne, Muzu li se ovce? muzu. Muzu. A janjce? Ne, Ko čuva? učim uveče jance. Aha. I onda ujutru pomuzete ovce i onda ih pomiješate ponovo zajedno. Jeste. Ja. Kako smiješ na konju ovako, slobodno, sama? Pa ne, Otkad jašiš? pa od jutros. Od drugoga razreda, aj. Dobro sine, pazi se. Krećući se iz Bileće prema pašnjacima i katunima, malo su ljudi stali na Gatačkom polju da se odmore, da doručkuju, popiju po koje pivo i krenu dalje jer je put dug. Tek će stići predveče na svoje katune. Milenko Kako se prezivaš, Milenko? Bumbić. Milenko Bumbić. A tebi? Đorđe Kovačević. Jel se plašite jahat na konju? Ne, Nimalo. nimalo. Kako uzješete na konju? Već sam jako. A, već si jako. Oj, Ćao, Srbi! Ovaj bogati i lijepi karavan nakon kratkog predaha u Gatačkom polju nastavio je svoj put ka katunima podno Lebršnika. Ovce, krave, konji, koze i vjerni čuvari psi koji su začas našli hlad pod našim kolima, čime su snimatelja spriječili da im priđe, poslije okrepljujućeg odmora nastavili su put ka Lebršniku, gdje će naredna 4 mjeseca spremati mrz, mlijeko, sir i meso na ispašama koje su zasigurno oaza zdrave hrane za ovo lijepo i bogato stado, koje se uz pratnju polako odvaljalo ka svom odredištu. Poželja smo im srećan put i obećasmo da ćemo ih ovog ljeta obići. Rogove bošćemo, jačemo! Ćao, Srbine! Ko gore radi oko toga svega? Pa radimo ćaća i majka i još imam 3 sestre. Jeste li svi gore? Jesmo. Kupili se sir i kajmak? Pa kupi toga pomalo ima. A možemo misliti kakav je kvalitet kad je... Pravi planinski kajmak ekstra. A šta ako dođu u gosti ovako, hoće li biti kakva pršuta. čast? Šta bi pripremili za čas ovako gore? Pa majka mi napravila cicvaru, pršuta, kajmaka, sira, svašta je bilo. Aha, kako hljeb pečete gore? Pa hlijeb iz posača majka ima gore, peče. Posačom stalno. Stalno. Ima šporet, ali posačom većinom peče. Će. Recimo, ćeš ti stalno biti. Pa neću, bit ću ja sad jedno 15 dana i vraćam se ja kući tu u selišta. A ko ostaje stalno? Ostaće majka i Tajo i 2 sestre mlađe. Stalno. Stalno ne ostanu gore. Dok ne pođem ova jedna u školu sestra. A ima li struja tamo? Nema struje. I kako je osvjetljenje, kako uveče? Pa ima on uđenak u komšiju nekog u vrbi, dolje odemo kod njega, sjedimo i opet se vratimo onda s konjima gore u planinu i Sve s konjima? sve s konjima. Ima konja 30. Konji su mi gore u planinu u Lebršniku, neki sam i dan išćerao, nema 2 dana. Često ni složna i brojna porodica nije kapac provesti ovako veliki karavan do Katuna, pa po Peče stoku i tako. Na katune vrlo često odlaze i mala djeca, jer to je pravi način da se
upoznaju sa načinom života na planini i da odmalena znaju koji su sve to poslovi koji su potrebni da se obave da bi mogli imati mlijeko, sir, kajmak, vunu, meso i ostalo. Sine, kako ti je ime? Ivana Smrdžić, Samrđić Ivana, koji si raz završio? 6. A jašeš konja tako uspješno kao odrasli? Jašem, Koliko ostaješ na planini? 4 mjeseca. Ja ostanem gore dok ne pođem u školu i onda kad pođem vratim se kući. A znaš i raditi sve poslove koje treba raditi? Pa pomognem Šta majke. znaš sve? Recimo. Pa ovako nekad bratu pomognem stoku i tako i ovako majki nešto. U kući pomognem joj i Znaš li da muzeš? znam. Šta muzeš? Kravi i lovce? Krave, Krave muzeš. jeste. A ovce? Ne, Muzu li se ovce? muzu. Muzu. A janjce? Ne, Ko čuva? učim uveče jance. I onda ujutru pomuzete ovce. Njih studeni. Gdje si krenuo, recimo? Na Lebušnik. Gonite stoku. Gonim soku, gonim krave, ovce, konje i tako. Kako se zovete vi? Samrđić Slavko. Koliko ostaješ, Slavko, gore? 4 mjeseca. Je li strašivo? Čuvaš li? Pa ne, sami se gore, nije baš strašivo. Kakva je trava? Dobra je trava. Ima li vode? Ima žive vode, ima lokala Koje i je tako. to mjesto u Lebušniku? Kako se zove? To je Ivanče polje se zove. A reci mi nećeš biti sam, bit će još familija. Ba bit će mi žena, bit će mi 2 malecke, sin će mi se vrati tako i on će izlaziti tako. Goniš li još nečije osim Ničije, samo svoje. Samo svoje? Samo moje. Sretan put. Hvala brate i tebi tako. Ovdje je po tradiciji na poslu angažovana cijela porodica koja, sudeći po broju grla koja paze, ima zaista puno posla. Gonim krave i ovce. Polazimo iz Bileće, krenuli smo za Lebušnik. Tu ostajemo 4 Iz mjeseca. kog mjesta iz Bileće? Iz selišta. Iz selišta. Selišta. I ostajemo u Lebušniku 4 mjeseca. I onda ekipe povlačimo u selišta, vraćamo ih nazad. Stari, ovce, krave, šta gonite? Koliko? Ima ovaca jedno oko 800 krava, ima 50 komada. Pravilu kao ispomoć priskoče komšije i prijatelji. Ja sam Drago Novaković, prijatelj od Slavka Samrđića i od njegove kuće i Zvani Paku. jeste. Pa sam došao da im pomognem da išćeraju na planinu, jer ovo je veliki teret, velika odgovornost, saobraćaj i tako. Onda treba dosta ljudi da išćera to živo na planinu. Jutro smo iskupili se u kuću oko 3 sata po ponoći, a 3 sata jutros. Dok smo sve to sredili, polako onda krenuli. Imamo nešto i konja ovih što da jašu ovi momci tako brzo da se saobraćaj propušta i tako. A reci mi, ako zaslabi stoka i bude problema, kako veza sa veterinarom, znaš kako to ide? Pa sad, evo, Bogu hvala, svaki ima telefon. Svaki čobani i svaki veterinar imaju telefone, a ima ovdje Kosta Milićević u Gacku i ne znam još neko da ima od ovijek, ima i u Bileću veterinara, tako da iziđu, bar su ti ljudi, ti su ljudi bar na ruci ovim ljudima, ovim planištacima i tako pomognu im, izlije. S krajem proljeća i početkom ljeta školska zvona odzvone ljetni raspust. Djeca odu na zaslužni odmor, a neka druga zvona, zvana čaktari na stadima, kojih je na našim prostorima sve manje, krenu na vjekovne ispaše na katune koji su bili izvor života na hercegovačkim prostorima. Po podjelama koje zadiru u turska vremena, sva plemena su imala na površima hercegovačkim i crnogorskim katune, koji su se negdje i preplitali, pa su u granicama koje se ovdje često mijenjale, ostajali i u drugoj državi. U lijepom Gatačkom polju naša ekipa je srela na putu skoro zaboravljenu sliku brojnog blaga, kako je ovdje čest naziv za veliko i bogato stado, koje je krenulo na katune pod Lebušnik planinu,
na ispašu i plandovanje do prvih jesenjih